Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada iti pagaham niyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablawa ka tinembag ng oras, nembag ng bigat, nembag aldaw, kada kayami nga sangapada. Ti pagkasaritaan ni Maynard nga napaulwan, iti siro tirang tayo. Anya, kinasino, ti adda, iti siro tirang tayo. Sa gudayon nga ti surat ni Maynard nga napaulwan iti siro tirang tayo. Dear Manong Nemi, pudno launay Manong Nemi ti biag ket kaslapilid. Buen, gaputa, naggapuak iti kagangay laeng nga kaamaan no pamilya. Nga mabayan di pa nagsalukag ko Manong Nemi nakaturpusak iti kolehyo na daanak iti negosyo. Ken, sala nga basta negosyo Manong Nemi. Kaputa, nagbalinda ito a kumpanya, corporation. Gaputa, ado kami Manong Nemi. Ore kam lalima nga agkakasosyo. Na duman-duma klase Manong Nemi tinegosyo kaaduan na rito iti buy and sell. Agatang kami, agproduce kami Manong Nemi dito'y Pilipinas sa mi i-import. Wano saan kadagangkat kami Manong Nemi gumatang kami kadagiti products manipod iti abroad sa mi ilako dito'y Pilipinas. Nakaalis to hindi Manong Nemi ti kwarta nga magkaman. Gapo iti kwarta Manong Nemi magatang mo ti kayat mo, maaramid mo ti kayat mo. Oray babae Manong Nemi no kursunada mabalim mong katangan. One night stand. Nemi ti dumteng ni Susan iti biyag ko Manong Nemi isun tinakariknaak nga nagseryosak nga inayat. Inayat ko ni Susan, nagkalaysa kami Manong Nemi kadadaidin bukod mi nga balay. Saan lang asinsinan nga balay Manong Nemi? Balay nga talaga ti baknang, nga kompleto ti alikamen, nga manu akatulong, naka-uniforme akatulong, manu nga lugan, adabukod ko nga lugan, adamot bukod alugan ni Susan, tatultulungan nak iti negosyo Manong.
Wen, pair by pair, manong nemi kada kami 5 nga kakasosyo. Partner in business. At dapat na kita duat asawa na malaksid nga dapat babae da. Yung nagdalin na ed ni Susan iti biyag ko kat siyak matlaeng manong nemi ti lalaki ti biyag na. Tilang problema mi manong nemi kaslawan ti sarasadbi awa kaslaawan ore ado ti kwartami. Namaknang kami. Ngam kasla dakurang na gabutam saan kami nga madani ti anak. Kaya pa-check up kami manong nemi ni Susan ti ada diferensyana. Nagsurusuri kanya. It's okay, sweetheart. It's okay. No kayat mo, gumatang tayo ti anak. Aduman ti kwartatang. Diba? Sino ko mga ordig lako ti anak na? Hindi agsapol ta. No sino mayat mangilako ti anak. Kahit mo kanting ordig ta agtaraken, mangpadakil ti anak, honey, nga saan nga nagkapuking ka? Malaksid, no pumutot ka sa tadawaten, o no gatangin ti putot mo sa bali nga babae. Kahit data, iti mangtaraken, o nagbaling nga nag-anaken ko ano. Kastamat ti aramid at kumama nung nemi, tekunakon, gapo iti kwarta. Gapo ti kinabaknang manong nemi alis tulaeng, ni asideg-deg iti babay. Nagruna, kadagiti kasapulan. Manong nemi, manong empleyada, iti kumpanya manong nemi, ti kinarelasyonan. Kastamat din, dagiti kasusyok manong nemi. Iso na lang ta, awamat tinapututak kadakwada. Kadagiti aday tiruar manong nemi, nga saan kong haming empleyada. Awamat, tinagbaling nga seryoso. One night stand, kayat da. Umanayan kadakwada manong nemi, ngagkan ikak iti kwarta. No manong nga mabahay manong nemi ti kinasarita, tapno ipayandak ti anak. Adag ko na, no ganakak man. Kukwak lang. Saan ko itirking ka? Malaksid, no panawam ti asawang nga baong, kahit datatagdan na. Saan ko mat nga rod nga inaramid manong nemi, tanagbalinak nga napudno kini Susan. Agas tamat ti kinapudno ni Susan kanyak manong nemi tadipulos na kirelasyon iti sabali nga lalaki. Siyak lang tinangar-aramid nga nangar-aramat ti sabali nga babae man. Kahit siyempre, napasyar mi mat aminen nga digiti napipintas nga lugar iti Pilipinas. Kas tamat tan iti abroad manong nemi. No adagon daway mi, sa alang ang tagda kami nga agasawa no ka, agkukuyog kami pair by pair. Kadagiti upat nga kasusyok, dagiti partner ko iti negosyo. Papang kami tinadumudo mga paset ti lubong manong nemi. Aktor kami, maramid mi ti kayat mi. Magatang mi ti kayat mi manong. Tanang arod, kahit na progreso ti negosyo mi, awang problema iti kwarta. Aging ka manong nemi nga nagtutulagan mi, kadagiti kasusyok. Pataklin mi pa iti negosyo. Masapol na pataklin mi ti puunan. Masapol nga umutang kami. Nag-uutang kam nga rod, nag-loan kami manong nemi. Dito yan nga napasamak manong. Nga, mangruhin. Makadlaw ko manong nemi sa balin ti taray ti negosyo. Nagbalaw kami manong. Ni apay. Imbas ko mga mas asenso, maluglugi kami matin. Naginggang nagpukaw ni Alex kenti asawa na. Si maruno ni Arnel, agrama matin manong nemi kani Bobby.
Kat dito'y mga naduktalan manong nemi nga intaray digiti talo nga kasusubi ti ka almost 90% nga puunan ti negosyo. Tututwa kam laengen manong nemi kini Daniel. Nga da kami manong nemi iti inalilaw digiti talo. Maynard, apay nga sandanat nadlaw. Uwan nga ro, Daniel, partner, apay nga maaramid da Alex, Arnel, kini Bobby ka dati kastoy. Nagkapinpintas, tilangin-langin tayo. Nakapimpinas pa nagkakadwa tayo. Ngam apay nga aramid dati kastoy ka dati tayo. Apay. Nalakorden taramidan ta. Alungunin ito na negosyo. Uri si kakinsyak laing. Ngam ora niya't araramidin mi manong name. Dakil ti utang mi. Katawan ti sabali nga singeren. Ti bangko, no ano nga bangko manong name, ti nakautangan mi. Nga ninayo na mi lang ti pundo ti negosyo mi nga dagito ket isot intaray dagiti talo nga traidor. Sa amin na kaya nga sulbaran pa eh. Ngayaon pa ti negosyo. Gabuta, pangalam mi ti puunan mi. Kat sing-singarin da kami ti bangko manong na imi. Ay nga manong na imi nga biglamat nga nagpukaw ti pamilya ni Daniel. Intrayan nan ti obligasyon na kas iti naramid. Napiyapay na giti talo. Taawandan, no sa din naman napasit ti lubong ti anda, nga intarayda, iti ado nga punto, iti negosyo. Inintara ni Daniel, manong nemi ket awan ti intaray na kwarta, ngam intarayan na tilinteg, ta dinakayat nga mabalod ti pamilya. Ngam naguyod kidi, dagiti alikaman da, dagiti balay da, dagiti logan da. Kada kami manong nemi dinabati nga singeren, dagiti adda, iti bangko. Ginuyod dan ti balay mi, dagiti logan mi. Arig na manunemi, dagiti laing nakimpetan nga arwaten tinabati kada kami kini Susan. Pati alas ni Susan. Pagiguyod dan. Yat gabuta saan nga umanay manunemi, tiliwan da kami maten nga ibalod. Maynard, tiyak kaya ti may balod. Tiyak kaya tagbiyang ini pagbaludan. Apay lasken nga data ti mabalod, iti no tao man ti basol ta. Nagiti traidor nga kasusyo tayo, takimpasol ti amin. Saan yung tenda? Apay naramit na ka na tatagastoy, apay. Intarayan mi nga kasawa ti linteg manong naimi. Naglimlim man kami. Pura sa din no ti papanami. Kaya talagang sa aming may tarayan tilinteg. Agabrod kami, ngam naladawan ti amin. Akas tinaramid ni Daniel ken ti pamilya na. Nayalistuda manong nemi iti pimanaw di Pilipinas. Nga saan nga amupay ti gobyerno. Uno dagiti bangko na sa dinutayan da. Kat da kami ti mataltal. Nagkatang-katang kami ti lugar manong nemi. Tadimi kayat nga tiliwan na kami nga ibalod. Ang ikaw anong naming nga awan na pulusen ti kwartami. Agasem. Nakabakbak nang kami kaslasaan nga maibus ti kwartami. Ngem, arig na agpalpalama kami. Nagsubli kamat lang manong nemi ti lugar nga pinanawan mi. Ngam nang limlimo kami. Tapno ti kasta. Kasaan na kami nga malasin. Nga ta kami ti kamkamaten tilinteg. Gabot ti kaado nga utang mi. Manong nemi. Langami na talaga tagpalpalama. Inrantamin manong nemi nga mangrutay-rutay terwated mi.
Inrantamin manunemi nga rugitan ti rupami. Inrantamin ti kasla nakapsut. Nga arig na pahen manunemi ket nagbayinak pahen nga nagpamara nga bulsek. Ket ti asawak manunemi ket isu ti mga akay kanyak tapno agpalpalama kami. Alama, kasyan yu apo, ti saan nga makakita. Ken kasyan yu apo, na kaming ag-asawa, nga awan ti mabalin mi apagsapulan. Palpalama, palimos po. Ken kaputawanen ti balay mi manong. May sangarang tay, siyurok tirang tay manunemi ti napili mi nga pagapunan no kasta nga dumteng tirabi. Oray labas-labasan da kami di kiti pulis manunemi. Uno sa sinuman nga mga sapsapol kumakada kami. Saan da nga batyen nga da kami? Nga siyak ni Maynard, ti asawa ka ni Susan. Nga nakakupkwapo nakabimpintas de alahas ket nangingina da kiti arwate mi di kutse ket daan ti napintas ka balay. Saan da nga batyen nga da kamin? Tanarod ket no kasta nga rumar kami pumanaw kami dito'y sirok tirang tay ket mapang kami agpalpalama. Nagpamarakon manunemi nga bulsek ket timet asawa isut mga akay kanya. Nga nadungrit kami nga dapay nagiti gundaway nga pagarupendan nga taong grasa kami. No kasta ka dumteng tirabi, adakam nito sirok tirang tay, itinaramid mi nga kalkalapaw. Nga tisilaw mi manunemi, kingki, nga tibiyag na kitgas, nga gumisngisit agong mi. Pagap mi nga maturog, karton, pagpunganan mi, konformidad na alalami nga kudson, nga income in sinigsiglutan. Kaslasan kami nga mamati. At nung hasta, nga kababay kami, nga gid-edda iti asawak. Mangig ko nga nung name iti sa ibek ni Susan. Susan, honey, kaslasan nagpay lang nga mamati. Kakasto din nagbailin ng tibiyagda. Ay nga tanong, sumukutan ka na iti panakabagitilintig. Tapno ikaro ta, tinagbasulan ta, awan ti basol ta. Maynard, tanugutam ka di nga nagtakaw ka. Tanugutam ka di nga intaray mo, tipuunan, nga inututak tayo. Nagpeso nga saan nga data nagbasol. Data tinagbaling nga biktima, dagiti traidor nga kakadwata iti negosyo. Mapag nga sikakin siyak tinasken nga dosa. Kasla bangungot ti amin, Maynard. Nakapinpintas ti biyagta. Agnaid ta, titakkel kada pintas nga balay, nga daan ta ti katulong. Maturog ta iti deerkon nga siled, nga dakkel kan nalukneng nga kama. Maited, mayawat amin nakasapulan ta. Naiimas nga taraon. Sidsida ti baknang. Makapantat kayat ta nga lugar, babay di bukod ta nga napintas nga lugan. Nga doon nga lugar, ti lubong tinapaspasyar ta. Nga mapayakas lakimat nga nagpukaw na ito'y. Hapay, nga ultimo, nga gagangilay, nga singsing, nga nabakir ko, yun sa anak pa'y abak nang ginuyod na. Nung sampay lang umanay pagbayad ti utang, nga intaray digiti kakaduata. Aping nasken nga datat agdusa kastoy. Nga dati iti sirok tirang tay.
nga no agbagyo, sa nga natalgit kayan ta, no aglayos, malayos na ditoy. No adamang loko ka na ta, awan pulos gaway ta. Hidinto ta nagiti kakaduat nga ng loko ka na ta, sa dinun tayan da, at dada ti balasyo taaw. Nga nananamin dati, namay ken pintas ti biyag, gaputin taray da akwarta. Nga data tinaskin nga masingir ka nagbayad. Hanya ti basol ta, Maynard. Hanya ti basol ta, tap dumadusa ta akastoyan nga. No siyak ti mga sumbat, itinayta nga sa ludsud ti asawak manong. No apay kat diyakam mo, nga ibaga. Ngayon ibaga, nga awan ti basol mi. Sabi nga linukloko ti padami nga tao. Nagbaling kami nga legal. Nagbaling kami nga nasingpet ka nasihaat kadagiti empleyado mi. Awan ti sapulandan ka na kami nga agasawa. Gamutad dapat iti agamyaman da. Tayo dumas asenso ti kumpanya ket siya edit ng ilaban iti 30 kada 40% nga increase ti sweldo da. Ken benepisyo da. Uno basol ko kadi. Ti kaadda iti babae ti biyag ko malaksid iti asawak. Ngam saan ko matalino ko ida. Ako matingkarik ka, ingkarkarik ka na ko ada. No kasapulan dak met, ited kumat ti kwarta, kasapulan dak adakdakkel pay, ng tiktarigagayan da kwarta, bayad tiragsak. Hawan ti pinagsangsangit ko, pinagsagsagabak ka mabay. Napipia pay, naging nagbaling nga partner ko. Taado naging pamilyada, ado naging putot da. Ngamda kami nga kasawa. Di pagpintasan naman kay di manong nemi, kahit saan kami nga nagkaanak. Tanuan ta ko mga anak mi, may iramraman kumita ng agsagsagaba. Mapukpukawanan ti pakinakem ti asawak na matuyak ang magpadpatibker kang kuwan. Nung hasta nga makaringen kami ti bigat manon nemi, anusan min, no aniatin sagana mi apamigat. Wine kape, nakinirog nga bagas. Dagur uray, nga tinapay, nga ginatang mi lang ti malem, iso ti pamigat mi. Katapno da pagbiag mi ti dayta nga aldaw, dayta. Ingka man nagpalpalama. Agpamarangak tumanen manon nemi nga bulsek. Agan ti paraak. Ada sa rukod ko, malaksid nga sa rukod ko, at dapat ti asawak nga nakangir-ngir-ngir, tilangana, nga mga akay kanya. Palimos po, mapang kami ti sangot ti simbaan, mapang kami ti pagkaaduan na gina tao, no pa damat ti giti kundaway nga bugkawan na kami, no damat ti giti kundaway nga paswitan mo no. Sultipan na kami, di kiti pulis, kapapanawin na kami, di nga lugar. Di kaputputeng mi manong nemi, baka dabang tiliw ka na kami, ng mga pupuk at balasin na, tilangami, unod ang pakalasin ka na kami. Nga na kami tisapsapulen, tilinteg, nga nakautang tinakkel iti bangko, nga hawang pagbayad na, nga tiliwan na kami nga ibalod, taray nga tinasken. Napaot manong nemi ti kastoy nga kasasaad mi. Kas na ko nakitay na mapukpukawan pa yan ti asawak tinamnama. Napimpinasalaengin, may nasumukotan. Tanapimpinas ti panagbiagtan no data ti pagbalutan. Ngam awan ti basol ta. Apag nasken nga data agikaro kita o basol ta. Huwag na ngam napimpinas do data tunag ti pagbalutan da saan da panunutan ti kanenta. Kaya talaga ti pagyanan ta.
Ta napalawlawan ta iti pader. Dati ko ti kasasaad ta dito. Tanugutan da ka dito santa nga basol. Rumbeng ka dito nga datat madusa nga mabalon. Ano karudlatan? Kasto ka dilatan harudan? Nga orayan talatan nga matay-tay di bisin. Santang itulok, Susan. Santang mapukawan tinamnama. Santang matamalipilipatan, ti sumuknal, no gaputa, iti panagpalpalamata. No agpalpalamata, iti sangot ti simbaan, kat sumrek tamit no kang agkararag kinapod Diyos sa gani. Yung mga dawat nga sabi ko, ma, tatapagpatinghan ti amin. Sabi ko, ma, tanya ko matinas kang idawat na kinapod Diyos, ag sublita ti kinamak ng asta. Kasano kumapay nga mapasublita ti kinamak ng ta? Sana kinamak ng. At ako ma, bukod ta nga malay, nga ures nga dakkel basta natalged kapag yanan ta. At ako ma, pagsapulan ta, nga panggidan ta, pamataudan ti kwarta, nga aramatin ta, o nagagangay lang panagpiyag. Basta saan talagid di nga mabalod. Kaya kasanong kong pumama, pasamak na ita. Tawan sa gagpakita ta, no saan ta nga balbaliwan tilangata, adulakid di makalasin ka na ta. Laglagi pa yung mga wanted ta, kat gapota wanted ta. At doon di kita na ipaskil nga nadawan ta, tinaduma-duma nga paset, nga pag-aadwan ti tao. So nga sumukutan. Tanukutim ka tingan dabason mo. Saan nga datatrumbe ka may balod? Sino ko mga rod sa din no kumanagit ayan, nagit tataw ka rubay nga mabalod, tawandan. Saan nga makamat din digiti lintig ti gobyerno ti Pilipinas? No kumata na panunod to kumamot ti naglibas dito pagilian ta napanta kumamot ti sa bali nga lugar. Pasubli nga balbaliwan ta tinagan ta wano ana. Datamit lang ti saan nga nakalibas. Data ti nagdasalan ti amin. No sa sino pa tinasiya at akas ka data, sumat ti nagdasalan ti amin. Ngayon saan na nga baybayan niya po Diyos? Saan na nga baybayan niya po Diyos? Napudno nga saan na nga baybayan niya po Diyos? Apay nga tatatilas kang agkikaro, idin to ta, umat ti basol ta. Pakawarin na kakuman ni Apo Diyos, Susan, kada kita magmangig, kanibagbagam. Saan ka umambit kang kuwana? Saan ka mo pukawan tinamnama? Kasano ko mga mandaan tinamnama tikas ka na taalaman? Anya tinamnamaim nga mapasamak tapos na kasta kita saan ta nga matiliw, saan ta nga mabalod. Sumangpit dito'y, dagiti dati akakadwata, kat aminan da, nga intaray da, tipuunan, wano pundo, tinegosyo, kat isudan ti mang bayad, kadagiti utang, tapno mawaswasen, ti pan nakautang ta. Kasta? Anya tamom? Baka mapasama ka kasta. Imposible. Imposible. No si kakumati nang itaray ti pundo, kahit mo ba ilang tagsubli dito'y? Nga mga subli taray mo, mangamin? Dahil di pamatik, Maynard, nga saan nga nagpursigi dagiti kwarta nga intalaw da. Mabaling nga negosyo da. Ngam nabrok da. Tas siniswitik nga rod ti aramin da. Siguro, agrigrigat na matitan. Dagat kahit na nasawan, saan lang sigakin siya tagigirkaro? Iso damit. Hanyam, pingas sigakin siya may inaraman nga agikaro, idin tawan ti basol ta. Dumteng to ti amin.
nga da itinag ni Apo Diyos nga anghel nga may mangsalangan ka data. Kasano ko ba? Ang data ti surok tirang tay. Kano da itinag ni Apo Diyos nga anghel. Ita rangtay ti bagdiswan na. Hangaw may dito sirok. Among batag pakataway no, pag itinag na di, hangamat nag dito at adamat rangtay. Di itinag na, dito baba, nga makit-kita ta. Ag-dive dito danom. Laglagi pa yan. Di sirok tirang tayo ngayon ta, at adadanom. Adalim nga danom. Saan nga sinsina nga danom? Saan nga sinsina nga rangta? Unod karayan. Ay, apo. Nga mawalan tinamnamak pa Maynard. At apay hindi kiti kong dahoy nga kayat ko, sumukon, bahala ka no, umay ka no saan. Itulok ko nga rotbet. Nasiksikalahing. Inta ka rin, sumukutan. Di kahit nasawan. Naumakan. Nagsurrender kan. Nataltalgat ka sa sahadat o nagtipagbaludan ng dito sirok tirantay. Nga rumorta lang dito na mapantagpal palama. Mabisbisinan ka din. Saan ang makumpumpleto at panangan ko. Kahit ko kumatag si dati na imas anak ay ruwamak, yung kasano ko ma. Di ka kadipay na ruwam. Di ka kangil lang makan. Di ka kadipay na ruwam. Di ka kangil na panagbiyak. Di ka kadipay na ruwam nga mga akay, tikas kanya agparparang, agpampamarang nga bulsek ng palpalama. Himawan ti basol tatap no agtinag akastoy ti biyag ta, Maynard. Juan, penganaskin nga ara mapasamak ka data ti kastoy dito ta nagbalintamat nga na siya at nga tao. Adamat din dagiti gundaway manong naming nga pati siya kat mapupukawan na kong tinamnama. Ngem, jak pulos intulok. Taore man no kastoy ti agnanayon nga routine ti biyag mi. Ti aldawag palpalama kami, ti rabiyad takam ti sirok tirang tayo. Kaya ti may sa nga rabi, manong nemi, nabuak, tinaimas nga turog ko manong nemi, idita, adanangig ko nga, napigsa nga panakaiyat panagdiso tinatagsan nga banag iti danum ti karayan oin nanabsuor manong nemi pog bimaring kwasak manong nemi ada nanabsuor sumagbanulan nga depaw no metro manong nemi ti ayan mi nga igid ti karayan. Manulang addang madano min ti danum ti karayan iti pagid-eddaan mi nga ayan ti kalapaw mi. Nanabsuor. Ano rejay? Samad ka din nga naayos ita ti karayan manong. Tara saan nakas iding no kastang aglibag kat napig sa ti ayos. Bimangon ak nga rimwar nga imasidag iti igid ti karayan kalpasan na iti baba makitkitak ti kasla aglanglangoy da nagtapuak manipod iti ngato tirang tayo nagtapuak kuno yung tapuak da aglanglangoy nga agpapaigid kalpasan na iti makapaigid inidana nalawag nga makitak manong nemi agsipod ta nalawag ti pagkitisilaw ti rangtay iti ta nasiputak gabi mangon agpilay-pilay kat kaslakayat na kamangan ti sipnget katangtangadin na ti ngato manong nemi at amang kamkamat kang kuana katap no makalibas, timapuak iti karayan, timapuak iti rangtay, kat nagdiso iti karayan.
Asiputak manong nemi ti panagtugaw na manen kalpasan nga adda iti sipngit. Saan ko na pupuutan di madang manong nemi tapno masadega kita yan na. Sino ka? Sa alagadagas ka tao. Dalang mangkamkamat kanyak, ngamayat, gamang papatay kanyak. Gayem, no saan ka nga dakas, sanak ba't nga dakas, tulungan nak. Iyadayunak, kadang hindi mangkamkamat kanyak. Saan ka mabaling nagbaligi na nga mangpapatay kanyak. Imasidagak idayan naman ng nemi. At nasugat ko, paltungan tilupok. Umay ka, at ibahin ka, tulungan ka nga tumakter. Umay ka, walang siya kay, kapat ka, may sa. Zatalo, umay ko, karigatam, tibag na. Isurot mo tibagim, at ibahin ka. Hindi makadanon kami ni Tikalapaw manong nemi. Nakaringmad gaya man ni Susan. Sinindyan na manong nemi ti Kinky. Maynard, apay, sino na takaduam? Kaya ka lumanggap kamat ken kwa na. Kat kapilit ang timapuak iti rantay. At sugat na. Pakataman ti first aid. Dati ba't nga nalaing ka ti kasto, di ba? O sige. Dati idul-dulin ta nga flashlight. Pero war mo, tisupay ti katulungan ta kamang silaw. Kinitaming manong nemi tilupong na. Kapilitan manong nemi nga pinigis min ha. Tinabutawan nga paset ti pandalon na nga bato tilupo. Tapno makita mi lang nga nalawa nga nawada titima ama antibala. Maynard, tro intro. Awan tibala ito na rimwar. Ngamne, nagtuloy tagsayasag nga darak ng kwana. Badam, tapno maati pati dara. Sige. Natay saman din. Hello. Pare. Si Bibek ka ba eh? Nangabsot ako. Ibanda ka ti ospital, haan. Saan na pa ti ospital? Amo na ti pangbiro kan na kanya. Ibanda ka ti ospital. Tamo na nga nasugatan na. Nagabali nga mataya ko no saan nyo kabaylan. Basta sandang ipan di ospital. Em na mabalin tsakayat di matay. Tsakayat di matay. Ato pa'y nagitinaskin nga ramitek dito lubong. Inasikaso mi nga rod manong nemi. Imbaglagid din. Taada noodles manong nemi nga nakasagana nga kaldoon minto kumain to nubigat. Isun tilinuto ti asawak tapag kaldoon mi. Ta iso nga ipangipigsan. Nagsardayan ti panagsaya sa ti daray ti sugat na manong nemi. Saan nga gaputan na ibusanin. Ngam na ati pa. Nasken nga maagasan ti sugat na. Tapno saan nga infeksyon. Hindi makaluton ti asawak manong nemi. Mangang ka. Anatnagan mo? Dani. Dani Costales. Wine. Mabigbig nga apelyido ti Costales. Iti na ito ka lugar sa kani. Wine. May sa kadagiti adong apo ko ni Don Sebastian Costales. Apo ko na ka ti Don, maknang ka.
Ganda kayo. Abang ganda ito. Pasitak, iti ba sa negosyo na broke? Iti nabiit. Baka na yung bagagday tamom. Ti Jordan Company. Nga nagkakaduan ti limang agagayam. Tsaka mo, baka ni Lolo amunan. Mga tagtubig sa kasanto kaya ginana. Tagasan min dito sugat mo. No talagang di mo kayat mga ipaman di ospital. Handa kayo ipan. Ikarigatan diyo. Nito nibigat, gumatanggap to susto nga agas tapno. At na may pakat kang ka. Antibiotic, kanda dumapay. Tapno kastagat saan nga, ag-impact ni sugat mo. Oray ta nagsardingan ti dara. Oray ta throw and throw. Awahangan na batit ti dara. Bala ito kinawanti na apektaran nga tulang. Ito wala ti pagkawanak. Tasanda ka na puruan. Mga garo din. Sa kanto na. Taagasan mi ti sugat mo. Manong name nangan kalpasan na inturog nan. Turog mo ni magringat numit lang. Sangag na ngayon nga turog. Kinunami. Binibuya mi manong name bayat nga pat maturog. Ni Dani. Dani Costales. Maynard. Nagwapo. Huwag na talaga na tibaknan. Kita ang langit tarawatan na. Tatarilo na, nag-ina. Alan tatarilo na. Abi nga lang. Ilako ta. Talang mapampanurot ng susa. Tultulungan ta ti tao kapag kalpasan ng takawam. Kaya naman, no dawalit na. Kaya naman diwalit na. No do kwarta na. Siyempre, ibilag ta. Sige. Kinunak manong naimikat adang peso. Nagdo kwarta na. Kaya baka na nga ron. Yung saan-samad na nga may bilag. Naman. Di kita tado pa nga nag-IDs ka dawan. Baka na nagpeso na ito ng tao. Kita mga lang nga. Bilangin mo naman ta kwarta. Susan, sa kagiteres, nalipatam ka din. Nga po ti kwarta. Kinagsagsaga pa ta akas to'y. Anang ti pakiranudan ta kang kwana. Di mo ka di mapanunot. Dati pa nang tulong tan kwana. Dakil na dati nga bigbigan na kanata. Anya tayo mo. Sute ko na kang nga. Ada itinag ni Apo Diyos gamang tulong kanata. Ha? Huwag kitam? Intinag na. Nagdisoyin ta karayan, danom. Napangkumat ta kinita. Insalakan. Inagasan ta. O. Iso nga ta tintinag ni Apo Diyos. Amang tulong kanata. Katuan. Kasunong amang tulungan na ta. Kabak na nga ron. Sa lutsudan tanto keng kuana no apay nga kayat da nga papatayin. Kat siyempre, kabailan nanto ti magna. Di agripot ka na kiti pulis. Di bagana na siya sino, di kiti mangkamkamat, kamayat amang parate keng kuana, tapos tiliwan di kiti pulis. Kahit na nga sawad na isalakanin. Kahit nun isalakanin, kahit awan to di bang papate keng kuana. Kat siyempre, damagan nanto karata, no anat may tulong na. Karata. Istoryan na tungod ka na ron, napasamak. Noon pa na ibaga ako ni tay. Oh, di ka kadipay may kandinamnama? Kita mo kat saan na tanga binabayan na po Diyos?
Ada intanag na nga mangtulong ka rata. Harimanyag ti rupa ti asawak manong naming sana kas idi nga nakukudkudrep nakalidlidan ti rupa na te kunak nga rodin nga mapukpukawan ng tinamnama. Iti aglawag manong nami imbes kuma nga mapangkamay palpalamangim saan. Nangala kami ti kwarta ni Dani ti wallet na. Kat siyempre binaon ko ti asawak na panggimatang karigiti nasken nga katangen na. Siyempre taraon mi nga talo pagpapigsana. Ken ti agas nga marobay nga tuwaren na. Ken may apply ti sugat na. Maglagid naman nung nami ti adda knowledge ti asawak ti may paggapit ti first aid. Kada kami mga stanay di manong nami. Kayat na editi agbasa, agbalingan nurse. Ngayon di, nagamamu kami, kadambisyon ko ng negosyo, nagsipin, manong name iti business management, iti korso na. Inagsubli ti poot, iti makariing ni Dani. Sa mo pilitin no mo kaya ngayon. Sirok tirangtay. Di mo ka dinabuotan. Ngayon dito iting inyag ka, dito sirok tirangtay. Pabigas na talangam. Kung amin, irang rantami di, mangrutay-rutay. Nga, rugitan ti bagimi. Kinapod na, daw susarik nga antipara, tagpampamarangag nga bulsek. Kat ti asawak ti mga akay kanyak tapno agpalpalama kami. Yung saan nga pudnong agpalpalama. Pudnong agpalpalama kami na. Yung dating at damat mabalim mi. Kas nakunak kayong kaidahay, Rabi. Minabag ng kami di. Napintas ti business mi. Ngimlino ko na kami ti talo akadwa mi. Kat ti kaduak nga naluko, kaduak nga linuko da. Inlibas na ti pamilya nagraman ti kengkuana kat pimanaw da ti Pilipinas. Na kami tinabati nga kasawa. Ginuyod da ti amin-amin, tada kami tinagbayad, finingir da ka ti utang ti kumpanya. Kaputasan nga wanay, baludan da kami pa eh. Nagkatang-katang kami. Naglimlimang kami. Naging ka na panunot mimit lang tigsubli ito yung lugar na nagpamarang agpalpalama. Nagpamarang nga taong grasa tapos sadda kami nga mabigbig. Tadi may kayat di may balod tao matibasol mi. Dito at istorya mi nga kasawa. Dani. Kasta kayam. Masolusyonan lang ti problema ng asawa no. Agparang kami. Kat tiliwan da kami. Yung sandang ituloy timang tiliw ka na kami. Nulakid na ko man pagbayad mi. Yung pakalaming at pagbayad mi. Dakil. Agyamanakt parang tulong yung kanya. Siguro, naawan kayo. Naawan tinang tulong kanya, iti kaadak dito eh. Naawan kayo nga tao dito isirok tirangtay. No saan ka nga nagbalingan na siyaan. Baka binaybayad ako manatan. Baka no amoyo. Nga damang kamkamat kanya. Kat saan ako nga pagibiyangan ta. Di yung kahit tibay naman naman. No, dagsapol kanya. Ilingandak, ilimandak. Ibagayo nga awan. Nasipodad na titapwak ko dito ibarangay. Kat no sandak ka masapulan ka na kiti hospital. Baka agsublida dito kat sapulan na agsawar da. Awan ti pagdanagam kayim. Taada na limad nga
mabalim mo nga paglamangan, iti dakkel nga puste, tirangtay. Nga mabaling nga dito at papanam, just in case nga dagsusol ito. At kami mat nga mangsalaknib kang ka. Mangibaga nga awan tinakit kita mi, tikas kang ka. No, kas pagari ka na, tadag sabol kang ka dito. Bakit di posibilidad na nga mapasamak tikas ta? Agyaman ak. Sino nga hindi kiti mayat nga magpapatay kang ka? Dito'y ko, ken dito'y mi nga naamuan kinisusan marunemi. Nga kwarta, tiga po, ken rason no apay nga kayat da nga papatayan ni Dani. Gusto ti atap kumanong. Ni Dani ket iso, iti kangrunaan nga nainaganan tinegosyo. Dagiti Costales. Ni Don Costales. Kaputasan na nga basta apuko ni Dani tasigun kang kuha na inadapay tilakay. Kaputa adapted sad na ti apuko na. Ang runahan na unang isot na inagan kadagiti negosyo kinabak ng tilakay. Dagiti naganak ka na kayo. Dagiti anak ni Don na Sebastian Costales. Dinamag ko. Nagpapadadamin ngawanin. Dakamlaingin nga po ko da. Anak dagiti kakabsat. Mano kayo? 5. Kada dya inauna nga po ko. Iso tagliklim. Ngawan kin mabalinggat. Pagbibingayan min ti kinamaknan. Oray sampay nga na tayo di Lolo. Himtsak ba ti palubos? Kabata, si bibig pa ni Lolo. Sa mesa, saan nga rubeng, para kadakuha dito kinabaknang. Gabota ka adwan na dagito nga kasinsin ko kat puro. Illegal tinegosyo na. Siyak lang ti matino nga siyak ti mga isikaso tinegosyo kalpasan nga saan na nakabaylan ni Lolo. Ngayon dakit mo so. Drug Lord ti inaunang apo ko ni Lolo. Kastamat tayo dakit na dumapay nga kasinsin ko kat illegal amin na business da. Kat masapul dati kawarta nga pagpunan. So ang dagdagan dakon, nga pagbibingayan min, tibay matawid. Katap no bukudan da, papatayan da. Kasi anong itan taramidam. Kasapulak titulong di kiti polis. Kasapulak titulong di kiti otoridad. Dagiti at dati NBI. Nadakadi amang mom, kadakwada. Sikawan na mom. Adult amang mok yung sanag sigurado na napudno daw no saan. Kasi ladakkel ti pamatik nga ti kasinsin ko. Nga may nga drug lord kat kaduwanan dagiti otoridad. Ano yung tinaskin? Ano dati panunot mo? Ibaga ka na kuha na, nga kasarita minti abogado ni Lolo. Tapno may basa, ti last will testament. Abi nga diyo aramiden. Nakel, ti pamati ti kasinsin ko. Siyak ti kaduan. Nga pakaitadan ti kinabaknan. Sa mesa, sigun gini Lolo. Tila yung intiklir na nga pagbibingayan mi kat madipag nga kagudwa apagtapat ti puddo kinabaknan. At na limit nga bank account na nga nainagan nga niya
nga saan nga nairaman ti Last Will Testament. Kada dumapay, akinabaknang na. Nagrigad gayam tagbaling nga nabaklang. Isikat dati biyak na. Isu nga naman minsan, kasi nagbabawiak, nagbaling nga baknang. Ireta nga nangigko manong nami nagtung edat. Punto ti ko namdani. Nagrigat gayam tagbiyak nga baknang. Nang naruna no bigla nga manubtuog ka. Kaslat na pasama ka na kami. Nagkapo kami matigagangin nga pamilya, nga kaputi pa naggagagat mi, kinagsirib mi nga kasawa, kanda kami nga kakadua. Nagkakasosyo. Bimak nang kami kaputatin muras tinegosyo mi. Saan kami palahanap na? Naguutang kami tapno duwak dakil, tipuunan mi, kit duwak dakil, ti mapastrek mi. Yung dahil tamatin tinang irugyanan na, nga nasisirap ti kwarta, dagiti kaduwak, kit intarayda. Si utang kami pagkatapos, intarayda, ti kadaklan nga paset, ti puunan. Idi agsingir, dagiti nakautang nga na kami, awanin. Pangalam mi ti pagbayad mi. Ginuyod da ti amin-amin. Hampay nga manay, kat patiluan da kami nga ibalog. Kasano kadakil na. Dani, Maynard, ore kasano kadakil na. Kalpasan nga tinulungan dak, kini tultuluyot mang tulungan niya. Tulungan kayo, man. Bayadak ti utang yo. Tap nalikas ta, kat sanda kayo nga tiliwan. Ken, agbiyak kayo nga normal. Kat tap no makapangrugi kayo, alain kayo, agtrabaho kayo, itinegosyo. Manong name tinulungan mi ni Danny. Nangro na kini Susan, manong name. Iti kwarta nga da kini Danny, manong name inaramat ti asawak tapno makagatang iti napintas nga arawatan na. Tapno makapagtignay, bahalan na tan, numalasin danto. Tadamat na anong name ni Danny nagkari ngison ti bang bayad iti singsigaren ti bangko kada kami. Ison manong name iti inmasidag kadag iti otoridad, tadumat na iti amamuna nga napudno. Imbagana kadakwada ti pudno manong name imbagana na ginagnagan ti kasinsin ni Danny. Nga agpapadamat na ito nga talaga nga wanted iti lintag manong nga buta maatap ito'y kat talaga nga kamang ti sindikato. Nagtignay na iti pulis manong name iti daytang aldaw, ken di sumarunong arabii ken aldaw. Aging ka manong name nga nangigmin iti damag iti rancho. Nga napasamak iti enkwentro, nagsasarunong enkwentro dagiti sindikato kontra kadagiti otoridad. Ket dagiti upat nga kasinsin ni Danny manong name duwa tinatay kadakwada, duwa met tinabaldado. Awanan tinaskin pa kakabutin ko mangpapatay kanyak. Naman pinasakit, gaputan na tayo ti duwa kasinsin ko. Nagbalinin nga baldado kan si babalod na kiti duwa. Mabalimon ti rumuat, agpakita. Kinurid na kayo. May kayon. Panawan nyo na ti sirok tirang tay. Umay kayo di balay. Kat bayadan tayo na kiti utang nyo. Tap na makapagkaraw kayo nga siyat. Gano kayat yo, agbaling kay empleyado, kuno saan. Ay, kang kayo tipunan nyo. Kat baliwan nyo, nga bangunin ti dati nga negosyo. Nga takailay nga duwa, nga awanin ti kasosyo yo. Ano kay kayat yo? Makipagtrabaho kaya niya, kuno mangipasdag kay ti bukod yo nga negosyo.
Mangipasdag kam langit ti bukod mga negosyo kayam. Naggamang kami kayan ka. Agyaman tayo kinapod Diyos. Agpapada tayo na biktima. Agyaman tayo kinapod Diyos ta. Saan na tayo nga binaybayan? Kahit kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagsubli kami iti dati. Nupay saan nga dakil unay nga balay timpatakder mi. Kalkalingan na laing ngam adda katulong mi. Napasubli mo at lang tisagasa ka mga kutse. Kaya nadamit lang pasdag ti negosyo mi manong nemi nga dakdakamin nga duwa. Dagitili upat nga kinaduami nga dati manong nemi sagkaysa damat nga tumawtawag kada kami. Agpagpakawanda kada kami manong. Ni Alex, ni Arnel, kini Bobby. Kaya ni Daniel manong nemi pasaray tumawag. Awanan tinesken pa yung itarayan tita. Awanan, partner. Nagsubli kayo dito Pilipinas. Nalpasan ti kaso. Mabaling ka dito makisosyo kan ka. Mangaramid ka lang yung tibukot mo, partner. I'm sorry. Mawatan ka. Dagi-dagi rin na dumakadwa tayo. Tsaka mo. Ta nagsubli na. Datan, di mangikaso ka na kumada. Pasublian ta nagitintalaw da. At nakatapay nga tamaitad da. Awanan na. Isog gabo na nga padasan na tagpakita ta ko nam. Isak lang tayo da. Isuda iti paprungsot tayo iti pagbaludan. Ni Daniel manong nemi kiti pamilyan at nakasubli di Pilipinas nga managiti talo kaskas di nga awol da. Di da kayat nagsubli di Pilipinas diya mo. Si bibiyag da pa yung urusan. Nangadap kami ti duwa nga anak kini Susan manong nemi nga naggapo iti asadag nga kabagyan na. May isa nga lalaki ken babae. Ti pagpintasan na nakaadap kami ti asyong pet at awang painakim da di alan mi iso nga da kami tinariingan nga naganak kadakwada no pa iti agdamag iti amudan nga saan da kami nga pudno nga naganak. Ngam nalablabas pa yung naganak iti impay mi kadakwada nga tulong dungo ken pamatay. Nagpadpada ita, dagito yung adapted saan and tutor mi, nga adda nga kusbasa iti kolehyo. Gagangay manong nemi, ti kadakkel ti negosyo. Tada, di min kayat pa yung panakilan ti adadda. Umanayan na ita, mapnek kamin. Sana nakas idi nga saan kami nga mapnek. Umanayan ti gagangay nga balay with the baysa, duwa talo nga katulong. Umanayan nga bukod mga lugan nga makapaspasyar kami sa dinuman na pasyat ti Pilipinas sa papanan. Kaya sa aming mataliplipatan, ti tumulong iti padami nga tao na nagbaling nga nasinghed ti pamilya ni Dani kan ti pamilya mi. Anong nemi? Natayan na di Don Sebastian Costales. Kahit dagiti asadag nga kamagyan ni Dani, isuda inala na nga kadua na mga manmaneher ken mangpulpuligos iti agdamang nga negosyo na. Ito nga ron, ti pagkasaritak manong nemi, no, minsan nga talaga ang pudno una ti konada, ti bihag kas lapilid. Mabadasam ti adda nga to, bigla buwagsak ka. Sa kanto agsubli, iti nga to, uno tinga. Ngayon kindi iti pamatik, no agar aramid ka, ti saan nga na siya, at siyempre, madusa ka. Ngam no may sak nga na imbag, ure ka sa nutirikat, saan na ka nga baybayan ni Apo Diyos. Sabi ko man, tala kaibati akiti adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti patak ng dimngeg, kay nagbuya, more power to your program. God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Maynard. Thank you, Maynard. Timburay mo kapagkasalitaan. Salamat po. Good day and mabuhay tayong lahat.